Soalan untukmu Syed Saddiq, soalan dari budak India, dengar baik-baik. Orang aku kerja keras dapat education, tapi bila cari kerja asal no more placement. The system's all twisted, brown skin blacklisted, risking it just to get the biscuits. Now we misfits. Apalagi India mau fairness and equality, apalagi India mau job from my community. Ini semua kerja orang politik lama. From all politics we can fight together. Let's unite, make Malaysia stronger. 65 sama dengan race-based politics. Kita patut pandang need-based politics. Diskriminasi racism kita bangkang. Tak ada races yang kita letak belakang. Budak muak, snap back to reality. Datang dari privilege, mana dapat clarity. Untuk merdeka, let's fight together. Lepas merdeka, dapat uni susah brother. தமிழனோட உரிமை வறுமையான பயணம். வெட்டுக்குத்து வந்தா தமிழனோட அடையாளம். இதை படிச்சு வந்து சொன்னா ஒதுக்குது உன் சிஸ்டம். நீ ஓட்டிக்கிட்டு வந்தா மாறிவிடுமா சட்டம். Yo, hold up, I came from a middle class family. I admit privilege, masuk university, and now we hustling to get equal opportunity. My dream Malaysia is to compete globally. Yang susah kita bantu, yang kuasa sila bantu. Yang lorkem TV Kalvi, Munelam Azenoki.